muraho neza mufite amahoro mwiriwanye na nyagasani nuko ngende twereke Imana ishimwe tugarutse mu makuru agezweho kandi avugwa muri uyu mwanya. Reka tubabwire ko Amerika yamaze kuba yakwibutsa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gusenya FDLR ari ingenzi kugira ngo ibane neza n'igihugu cy'u Rwanda. Umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika, Masad Boulos, yongeye kwibutsa ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gusenya umutwe wa FDLR ari ingenzi mu kwimakaza amahoro n'umutekano mu karere. Ibi Boulos yabigarutseho ku ya 26 Werurwe mwaka wa 2026 ubwo yari mu nama y'abagize akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye yigaga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko mu burasirazuba bwa RDC hakomeje kugaragara ikibazo cy'abaturage babarirwa muri za miliyoni bava mu byabo kubera umutekano muke, bakabuzwa uburenganzira bwabo kwituze n'umutekano ndetse n'amahirwe yo gutera imbere. Yakomeje avuga ko ubuyobozi bwa Donald Trump, u Rwanda na RDC byashyize umukono ku masezerano y'amahoro, bifatwa nk'intambwe ikomeye mu bushake bw'ibihugu byombi bwo kureka guhangana, ahubwo bikayoboka ibiganiro, ubufatanye n'ituze ry'igihe kirekire. Boulos yejeje ko Amerika ifite ubushake bwo gukomeza gufasha muri gahunda zigamije kugeza kuri iki cyemerekezo, kuzana impinduka muri RDC ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Yabikomeje agira ati, ku bagize aka kanama, mbere na mbere ndashaka kongera gushimangira no gukemura ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa RDC biri mu bintu by'ingenzi kuri Perezida Trump n'umunyamabanga wa leta Rubio. Ubuyobozi bwabo bushikamye ndetse n'ubushake bwabo byafashije akarere kuva mu ntambara imaze ibinyacumi ndetse no kunanirwa kwa diplomasi kugana ku cyerekezo cy'icyizere n'amahirwe. Yakomeje avuga ko nubwo hari ibimaze gukorwa, ikibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC kidashobora gukemuka umunsi umwe. Ati, twese turabizi ko gukemura intambara ikomeye kandi ifite amateka maremare nk'iyo mu burasirazuba bwa RDC bitazaba mu ijoro rimwe. Bizasaba kwihangana, ibiganiro bihoraho ndetse n'ubushake buhuriweho bw'impande zirebwa n'ikibazo ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Amasezerano yubakiye ku bushake bw'ibihugu byombi n'abayobozi babyo kugira ngo barenge ku guhangana, ahubwo bagana inzira y'ibiganiro, ubufatanye n'umutekano urambye. Uretse amasezerano ya Washington, Masad Boulos yibukije ko hari n'ibiganiro bya Doha byuzuzanya. Ibi biganiro yavuze ko biba hagati y'umutwe wa AFCM 23 na guverinoma ya RDC kugira ngo amahoro arambye agerweho. Boulos yavuze ko u Rwanda rukwiye gukuraho ingamba z'ubwirinzi ndetse na RDC nayo igasenya umutwe wa FDLR. Ati, mu gihe ibi bizaba biba, guverinoma ya RDC nayo yiyemeje gusenya byihuse umutwe wa FDLR nibura mu bice igenzura. Izi ntambwe ni ingenzi mu gukemura impungenge z'umutekano zabaye intandaro ku kutizerana n'umutekano muke mu karere. Iri jambo rya Boulos yaryujuje akoresheje ubundi butumwa yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa X rwahoze ari Twitter, aho yavuze ko nongeye kugaragaza ko ari ingenzi ko guverinoma RDC ica intege FDLR mu bice byose igenzura. Yavuze kandi ku gitero cy'Igoma mu rukerera rwa tariki ya 11 Werurwe 2026, drone ebyiri zagabye igitero mu gice cya Kahimbi mu mujyi wa Goma zica Karine Bouisse, Umufaransa wakoreraga ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF, n'abandi basivili babiri. Ihuriro AFCM 23 rigenzura umujyi wa Goma ryatangaje ko iki gitero cyagabwe n'ingabo za leta ya RDC kandi ko cyari kigamije kwica abayobozi bakuru baryo barimo Corneille Nangaa na Generali Majoro Sultani Makenga. AFCM 23 yamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko ingabo za leta ya RDC zimaze iminsi zigaba ibitero ku birindiro byayo ku basivili. Kimwe muri ibyo cyatwaye ubuzima bwa Liyetona Koloneli Wiringoma wari umuvugizi wayo mu rwego rwa gisirikare. Hagaruka kuri iki gitero, Boulos yihanganishije Ubufaransa bwabuze umuturage wabwo, asaba impande zihanganye kwirinda gukoresha drone mu bice bituwe cyane. Ngaha dushobora kwibaza tuti, mu kwihanganisha ko uyu Mufaransa yahaburiye ubuzima byari ingenzi cyane, ariko se kandi ko yamenye ko
rero General Major Wiringoma nawe yabiburiyemo ubuzima kandi bari bari mu bihe cyangwa se mu minsi y'agahenge kubera iki hatabayeho kuba nabo ubwabo babahumuriza mu bundi buryo. Ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero yakomeje agira ati ndihanganisha kandi umuryango n'inshuti z'Umufaransa wishwe ndetse n'abandi bagizweho ingaruka n'igitero cyo ku ya 11 Werurwe i Goma. Turasaba impande zose bireba mu kugenzura abarwanyi bose bafite intwaro barimo ibigo byigenga bitanga serivisi zo gucunga umutekano, guhagarika ibitero bya drone ndetse no gukura abarwanyi mu bice by'imijyi bituwe cyane. Nuko Massad Boris yongeye kwibutsa ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gusenya umutwe wa FDLR aricyo kintu cy'ingenzi mu bintu byose byakagenderewe mu gukorwa. Ngayo amakuru arimo aravugwa muri aka kanya, ariko kandi amakuru yo nakagaruka turakomeza tugenda dushyiraho amakuru menshi atandukanye avugwa hirya no hino ku isi ndetse no mu Rwanda, nimuze gucikwa.